assalamu aleykum musidɓe wonɓe darde Jama TV mi samini o mi landike so tawi woni ɗon e jaam haray meɗen e jaam mi landike so on huntike on naafi e jaam menen min huntike min naafi e jaam toujours kono woyɗen noon émission men la guineke alarba e asewe mercredi et samedi ɗon andi alarba on ko watten ko 21h 22h mais ɓay fewn ɗo no naafede ko ɗum waɗi si eramen on décali seeɗa il faut yimɓe ndaara ɓe naafa kadi taw si ɓe ndaara ko ɗum waɗɗen décal ɗen seeɗa e fi naafugol ngol haray kadi mi andiram kadi ɗe mari ɗo invité ɓe molanaɓe ɓe invité en ka télé men ɗo Jama TV e Wakam Cité Ensemble hiɗen mari wano Pape Sow ɓuraɗo andade e théâtre ɓundu gandal Pape Sow waɗowo musique joni ɗen mari ɗo kadi invité man ɗon hoore men kadi si fi makko wolama haray jama on hino andi fi makko no inne Amadou Bella Bari ɓuraɗo andede e Djidje Bella Jooli donc haray ko ɓeɗo woni invité men ɓen donc haray mi salmini on goto kala inde mum nden e yettore mum nden rewen ɗon salminen Pape Sow assalamu aleykum. Aleykum salam. Pape Sow mi falaya salmin anna jama on ko hombo woni Pape Sow. Ok, haray DJ Bouba a weltanama ka invitation. Merci. Haray en salminay vraiment le directeur Jama TV e kala wonɗo gollude nder ga. Salmina DJ Bella mo hawtuduɗen émission on. Oui. Salmina technicien ɓe ɓen fof. Naam. Donc haray c'est un article question mo wiɗa ko hombo woni Pape Sow. Haray effectivement ko Pape Sow ɓundu gandal. Comédien, musicien, artiste, chanteur et compositeur. Donc haray ko on ɗo woni Pape Sow jibinaɗo Sénégal mawni hakkunde Sénégal e Laguiné. Donc haray fende ɗo meɗen basi Tivaouane Peulh. Voilà. Ok, merci Pape Sow. Min weltike invitation mi weltike kadi ko réponduɗa ko e kadi question mo réponduɗa ɗo holɗa ko woni Pape Sow e ko wonɗa ko fof a weltanama ɗon rewen ɗon kadi salminen Djidje Bella Jooli. Assalamu aleykum. Waleykum salam DJ Bouba, waleykum salam Pape Sow, Pape Bari. Parce que devant des personnes wonata e plateau yetta so jogoto wona ɗon inde makko wole walla inde yettonde wole. Merci Pape Bari. Haray mi salminima mi salmintike kadi salminago ngu mi salmini tous les téléspectateurs ɓe dara ɓe Jama TV anduɓe kadi e Laguiné ke no wori tous les mercredis yo jama noon excuse très fort wona probléme hay fusi wanno mais hiɗon andi ka suuma e ɗo haray c'est un peu gauche bon waɗgo piiji goo e ɗum on donc haray ko c'est pour cela que ernde yarini haray en salmini kala wonɗo darde e kala andunoɗo émission DJ Bouba Laguiné ke no wodno hande. Merci beaucoup. Ok, ko noon tigi woniri Djidje Bella a weltanama Pape Sow a weltanama mi inna ɗon kadi Pape Sow a yettike men Pape Sow ko comédien waɗo théâtre en même temps kadi waɗo musique en même temps kadi waɗo compositeur. Pape Sow yewtimen ko holno naatiɗa e fi affaire aro. Ok DJ haray no mi natri e ar on d'abord min komi yahi parce que min ko ɗo mi jibina comme no minir noon donc miɗo waɗa va et vient hakkunde ɗo e Laguiné donc en 92 mi décidi mi yiltade Laguiné kono komi iwata ɗo hari miɗo jogino ambition ji tati mi inni si Allah jaɓi si mi yahi mi etoto ha mi intégra troupe théâtral lewru jeere e si mi yahi mi etoto mi yiida e Doura Bari e yo Allah hilno on o yimunoɗo acce ha mi janda si jombonmi donc vraiment ɓay Allah waɗi mi yahi tawi déjà ko intention an on noon mi waɗi le tout possible no Allah wallata no Allah warrata hunde tawi actrice joggo o koka galle maɓɓe min loosi donc on ɗon ɓay mi woltuno intéressé mo inni min miɗo wadde ɗum ɗon donc miɗo wawma naɓude donc min yahi o présenté lan modi Haruna yo Allah hilno donc ɓe waɗi lan test ɓe inni joni miɗo wawi arde fuɗɗo ko noon mi intégri lewru jeere donc mi woni lewru jeere ɗon ha tawi min miɗo hoɗi matoto ko Madina wona répété Dixine donc tawi mi won ɗon ha Allah waɗi kadi tawi Moussa Souleymane o wiyeteɗo mon directeur on kadi himo huymo toon
bon mi iwoy mato to mi arti causa tum men meɗen himari hiwra gollan o inni joni noon ɓay Allah waɗi ari est ce que darata sen créata ɗo troupe min ne c'est possible kono ɓay min komi koɗo ɗo si tawi ɗa wawi addude jama on y a pas de problème problème de scénario on va gérer c'est comme ça min créé ɓantal jama de causa donc ko on ɗo woni premier troupe théâtral haali pular à part lewru jeere e nder Laguiné hay Mamadou Togg koye on film e koye on troupe ɗon o addi wadde film makko on menen makko donc noon min continueri ha vers 2004 mi arti mi décidi kadi mi artude Sénégal bon komi arata Sénégal ɗo kadi mi décidi si Allah jaɓi si mi arti Sénégal ɗo mi waɗay ɗo au minimum 1 an mi créa troupe théâtrale pour la première fois au Sénégal ha si tawi marsali mi waɗa autre chose donc ko ni mi arti ɗo kadi mi créé troupe théâtrale wiyeteɗo Ɓundu Gandal donc ha min waɗi premier film amen o Modi Abdoul e Modi Habi Modi Abdoul min waɗi Wuduru e Fammere donc haray téléma théâtre on ko noon on tigui fuɗɗori bon ɓay noon mi yeehi toujours théâtre on kadi mi waɗori tawi déjà andi wono Djeli Sayon e Jifin Kouyaté e Djiwum Bari en ɓen ɗon fof hari hiɓe liye seeɗa e lewru jeere donc mi andiniri e maɓɓe woni ha tawi kadi mi yiidi e Fatou Linsa Allah hinno mi woni comme 3e chanteur Fatou Linsan hari après min ko Korum Boke après Korum Boke Fatou Linsan donc mais tawa ko mema itta on tigi wonno wadde mi engaganoki amum à 100% donc haray ko wona noon mi natiri ɗen cenɗe nene ɗi fof ko e domaine ko landiɗa kon quoi d'accord mi wettike Bouy Papso mi arta ɗo kadi Djidje Bella jooli nam Djidje Bella est ce que ɗa wawi min explique de Djidje Bella ko honɗum wonno golle makko avant on a des affaires musique. Merci beaucoup DJ Bouba ɗum ɗo welayla moƴƴa DJ Bouba waɗi piiji Bouy DJ Bella pardon waɗi piiji Bus e carrière mum honɗum ko antuɗa ko premier métier mi arti fuɗɗade gon ko maçon yagal maçon yagal mi arti fuɗɗa ɗum kamen mi waɗi e ɗum pendant 1 an 2 ans mi tawi ko golle doole ɗen no ɓuuri hakkille tawi sadi hakkille an ɗen joganaki ɗum ɗon par ce que tawi mi tonta ko teddi on tan miɗo faala miɗo mari noon ambition gollugol après nenam wi mi andi ɗum ɗo wona golle ma par ce que a soomay déjà yahu tawta koto ma Conakry golla wonda toon min mi yehi Conakry mi woni toon e nder 3 mois min e kota nene goo toon min haɓi kono noon kadi waddi men tawi mi hakki gollude salaire gollugol mi o ennilan a waloto ka suudu ñaama yara waɗa fof kono sa golloyali a yalta e ɗo wimo mi si tawi tun si tawi ko ɗum déjà mi yalti ɗo par ce que mi gollata ko faala mi gollugo faami mi yalti mi yehi port Conakry lagandino ɗon e commandant joɓoynamo Aguibou minterjo ɓay mi hewti o wiilam peti ko Conakry ni si tawi ɗa faala golle mi walta heɓa golle ka port kono noon ko sareti wimo mi sareto ni mi wimo d'accord probléme ala o inni hino ko watta ko menen militaire wonɓe ɗo ɓe min wujjay walla meɗe mari rabitema ka nder port min ƴettarna comme no ɓe puusita sareti noon an koye min ƴette ko gollaname menen si carburant si baton ari beru ko heɓi ka baton to wo ka carburant e sakuji maaro si maaro ari e kala ko arata toon joni anga charge minen min compagnie yaltinen min min yeyta ka damal port safini noon faala wide noon doguɗa yette sojo yaɗa taweɗa yette camarade merci beaucoup mi yeeyi mi golliri noon pendant kadi 6 mois pas mal de l'argent ko mi heɓi mbuuɗi moƴƴa ɓay namdi feni mi heɓi mbuuɗi noon wa dille yande goo mi arto e kamen tawi koto miɗo looti ha laaɓi sansi ha moƴƴi ɓandu no jappi an du gollo golle puus golle doole ɓandu no jappi ha gayni o hayni mi tun o wiilan kala kaso wonnoɗa wimomi no gara na kaso mi wonno dey o par ce que ko iwɗo kaso tun janɗirtani jalbirani te se miɗo andi ala goɗɗum on say sa heeɓi 500 000 francs guinéen a tawi ko mbuuɗi min mi ardi 1 400 000 francs guinéen mi gollayno mi ƴetti ɗin mbuuɗi foppu kadi ƴetti mi jonnimo ɗi min joganana o inna yo awa fuɗɗike noon gollude ko honto wujjuɗa ɗi
andi mo sigude golle ane ko guyga min problème ala woni ha kawraɓe no eno café ka damal port tawi ko ɓe mami en ɗon ara confirme ko moni gollude kon si o jogi to mbuɗɗi min ni kekiɗe yahu tawalan ka port anday ko moni gollude Allah waɗi o hewti ka port tawi la waɗi paɗe kawe oto baton carburant on no ari on sawi mi ala darde goɗɗo ko yalti ko carburant mi woni o haylilan tun o inni kaw ko Amadou Belani ɓenni ko Amadou Belani fewn ɗo noon kala port ɗo mo wiɗa commandant militaire gendarme police douane mo wiɗa Amadou Bari o innete ino moɗa sa mo wettaki ɗo soko wede de a wami tawi mi andiri e fof ɗum ɗon donc ko noon mi fuɗɗori ha mi wi Konakry mi tawi min e nene goto han komin tato komin nayo Allah okki nenan wuruɓe min worɓe tun kadi donc o yawno sarali o mi andamo depuis komi woni paykum o yehi on ɗon mi meeɗamo andude ko ɗa omo mi woniɗa min heeɓi lonto baba donc on ɗon kadi o naati c'est-à-dire l'armée quoi a faami bon miñan an ko goto mi miñiti on ɗon ɓen fof ɓe ari minni ɓe he min e wonatano ko goto min o mi yalti aventure mi ari Dakar mi jooɗi seeɗa mi ari mi tawi siɓɓe am ɓe fof ɓe mi ari kamum ɓen ko oto ɗuɗɗon doginde otoje tun ɓe ƴettinmi ɓe naɓira Rigalande Diouf mi fuɗɗi mi wondi e Kotamadou inni an ko a miñan am mi watama jalde par ce que a wasinidi ka ɓayn Konakry o ƴetti o jollan woɓɓen ɗon ɓenna ɓe laysu maître laysu pita mi wondi e ɓen ɗon ha mi fuɗɗi wawde oto mi dogina seeɗa ɓe acca seeɗa mi dogina seeɗa ɓe acca seeɗa neɓali ñande goo ɓe yeeyi ɗon tun ɓe ƴetti oto ngal ɓe jonni ɓe mi yami charge bagage mi arti oto ngal mi gara ɓe ƴetta oto men yaha mi yehi mi charge bagage mi rewi toon ɓe jippino bagage o mi artidi e mbuuɗi ɓe inni mi an aɗa wawi ƴedde oto dogina e nder saare Dakar a ala permis a ala tun komin tun osi wa goɗɗum oto ngal mi yehi Pikine aller retour la charge bagage mi ala permis nde ñande ɓe sonki ala ko ɓe wolani ɓenni mi yaltu mi hakkita oto wi mi hakkiti donc woniri noon ni ha goɗɗo go aro en ɗo ɗum ɓenamo Nuhu e on no Gueltape ɗo o jeeɗi tamo jogui demaje tati o ƴetti gongal o jonni mi wonni wawɗa wawa dogi a faami yeyi noon ha ɓay permis ko sodeteɗum lagine on te soodi permis ɗi mi neli ɗo seeni ɓe soodani permis ko golleteɗum gasi ɓe addunomi permis o ɓay awande a wawde haade a heɓali permis ɓe addunomi permis o mi fuɗɗi doginde donc ha woniri noon mi yiide DJ Salam tawi DJ Salam ko mo Dukuku mi komi Guémé ko menen famille o e DJ Wuri ko menen hawti ko nokku gotu DJ Malaɗo même pas ko mi miside wotere donc mi yiidiri noon e nder kaɓe naɓata matreji soir ɗon ɓe ƴetti ɓe abonné an tawi si ɓe naɓa e bagage ji ko mi ar mi gara oto min sarsa bafuji min naɓano so veto ite e honno Saint-Loisy de port arsenal de la marine e to caserne Samba Diéry Diallo ko noon min naɓira no bagage ji ɗin ha tun après affaire o ɓurtiɗa welde ñande goo DJ Malaɗo wilan bela o inni minni moyo o inni min mi yi hakkille maɗen ari hade la mari soirée tati tawi mo jogui soirée Afrique Armée mo jogui soirée jeune de Bantignel mo jogui soirée ɓeya étoile de Fouta ɗum ɗon fof ko Malaɗo engagé ok bela joni haɗen no par ce que mi andi métier maɗen ko fuɗɗa ɗon ha arɗa fi fuɗɗa fi musique o mi weltike par ce que ɗa andi yimɓe punnande Dj Bella ɓe anda Dj Bella ko honto iwri ha o wiya Dj Bella donc mi yiltito ɗon e Papso a waɗi troupe Conakry on wi on troupe walla hiɗon e troupe on créé ɗon troupe goɗɗo go kadi e nder Conakry même causa iwɗa toon arɗa Dakar desuɗa Salla Diaby a créé ɗo troupe si hoota créewɗa troupe ɓundu gandal continno walla o continano eyyi ɓundu gandal continue mais seulement joni andi ko nangue yaltugue o lilante donc ko ɗum ɗon wasi no rewanti min noon mi iwno ɗo mi yahi Guinée par ce que min souvent probléme an on si mi yahi Guinée mi neɓay toon ha par ce que komi yahi sakkitiwde ɗo ko mi wonno toon ko ɓatti 7 ans simi arti donc simi ari ɗo kadi miɗo wona ɗo 7 ans 10 ans simi yiltito donc haray ko ɗum ɗon joni noon ɓemi accuno ɓawo ɓen nokkeli goo tawi ha vraiment wuruno ɓuuri hay komi accuno ɗon mais andi des fois si piiji goo heeɓima tawi anda no gérira futotoma joni noon affaire troupe
ko comme hendu feƴƴendu par ce que juɓɓe janɗa e jombe donc hande na guese ɗe men jogino 2004 ɗe men jogiti joni donc woɓɓe le no woodi amateur cinématographie ñande ɓe tinti ɓe yi purol ka yeeso maɓɓe o surtout ka rewɓe ɓe yawa découragé ade woɓɓe si jombama modi mum inna bon a tawaɗata ɗum ɗo hande kadi donc tawa te obligé addugol woɓɓe goo donc haray ko ɗum ɗo joni noon woɓɓe si ari ɗo ya jannuɓe ha tawa a hooloto naɓugol ɓe yeeso jama par ce que jama no mari miring donc wona fo heɓey courage e jama on donc ɗo no ya suuɓen ɗon ha hooloɗaɓe ƴettay tan donc haray des fois ko ɗum woni waɗa décalmanji ɗin ok e Papso no minaniri noon ɓaya yeeye arti a taw pijugo no continue no woodi pijugo ɗi continali piji ɗi continal ɗin ça veut dire ko élément ɓe accunoɗa ɓen woodi woɓɓe heɓɓe konko wiiɗa ɓe nawyi ɓe amiti yaltude ka écran élément ɓe hettiɓe ɗon ɓen ɓe wawade recrutude woɓɓe goo pour ɓe wawa continude walla non effectivement andi woɓɓe ɓen par exemple ano ni woɓɓe no Angola woɓɓe no Algérie ka worɓe woɓɓe buy yahi donc joni noon kadi andi o amateur cinématographie mo kala objectif mum on woɓɓe ara tawa innama ene simi yalti ko jelumi heɓata woɓɓe ko fiyo yiye donc no fanɗi anduɗo valeur ko ni wadde kon quoi par ce que a remata hande tota hande buy noon jama on no hawji donc meɗen film ni on film saha o yaltali par ce que le secret de mariage on no film a gasi feso waali ko probléme de division par ce que on no ɓe haɓɓitino mais waɗemo e télévision ji ɗi on ni no waali e télévision goɗɗo secret de mariage koye pular waɗɗo mo koye pular o waɗa mais pourquoi wiɗomo secret de mariage en tant que bon non attends hami gayna onon kon fulɓe inde troupe mon kon ko inde pular ɓundu gandal pourquoi wiɗon secret de mariage film mon on te kon fulɓe tum non ko gundo dewgal an falama wolande mais en ko secret de mariage gundo dewgal mais andi titre en français ko windano par ce que ko ɗum ɗon ko windano ko windano mais si a ndaari wono on gundo dewgal mum faala wiide ɗon effectivement par ce que nous yeru anduɓe ɓundu gandal ɓe yiri komin waɗi kon min ala waɗude par ce que goɗɗo no wadde min Pape so hande mi yimata fi goɗɗo no yimude mi watta théâtre kadi fi goɗɗo par ce que goɗɗo wiyata ha hande miɗo copie ɗum e film ni e chanson donc ɗum ɗon sen dolde je ko wola ɓundugal dal kon ko hunde wonde réel donc haray ɗin ɗon fof hino toon joni noon e ya gollu tun kadi des fois no foddi e jarama donc hande amateur théâtre on e a waɗe théâtre yimɓe ɓe inama fottoɗa ɗum koko waɗɗa no weeli modi ɗon wawi golle mon ɗen hatta ɗon e ɗum ɗon tum fatinta wurere ma nden donc des fois no ya accutu ka heɓuɗo ko wonɗa heɓude ko wurna ɓeygol ma nde ɗon jokka ko annanɗa hoore ma haysi marché anda se comment wona buy heɓata on mentalité d' accord joni komi woni nande ko exemple onon ɗon joude théâtre mon on théâtre mon jama ono consommude mais onon wonɓe joude ɓen on ala consommude pas du tout ka donc hono no jama woni consommude théâtre on ko tuma o yaltina o siɓe consomma mo bon joni noon ko ɗum ɗon andi par exemple wono premier film amen on malheureusement on ɗon o yahuno o woni 2 ans minen e Lampo Fall ɓe yaltinan ɓe Sanehe en ɗo askan lawɓe ko cassette ji amen ɗi wonduno France cassette o woni toon 2 ans ɓayno woni ha neeɓi Pape Demba Daaro Kocci wimen ligel mo wolu nit rek la mona ɗon ko holɗo law ko holɗon ko neɗɗo tumi wata wonde hino numéro Lampo Fall o France Pape Sow an noddumo yo jonne par mon on min tuma wayla yuɓude o ala probléme andi laaɓal ko ha ɗon donc wattimi noddamo tuma mi noddimo bon non hamdani ko guennede mais peut être moñi sonnal a faami donc woni ɗon ha finalement ñande go ɓaymi noddimo o wilam xam nga ɗo ñi def léegi dal jokko Pape Demba mo guenne ko foofu ɓaymi wolno Pape Demba innimo wo sina noon saabu hakkude amen mi yennayno mo nene o wata jogitade cassette tan on duuɓi ɗiɗi o innami mi yaltimo Sénégal ɗo joni donc min nimo joni grawol o inni len Pape no ñuy def min nimo dañi ko guenne luñu am jël o inni nan ko jelu tañƴiniɗa cassette jelu tañƴiniɗa yeeye Dakar ɗo min ni Pape wonami Allah wonami annabijo Allah mais ce que est sûr ko en yeeyal wo ko en yeeya ɗo 500 cassette tawi on tuma men calcule cassette o no tirire 700 tawi mi si men calcule tawi wone ɗum 700 000 o inni mi Pape man suma guenne 700 000 léegi te affaire dohul dina ma gagne quoi donc est ce que duñ haarji ɓe min ni mono kon doyna léegi jox mo ñu nen ko guenne donc mais yaltiniri par 100 cassette mi yeeyi BSDA min tiroyi ɗi men naɓi men protège men ardi mais tawi goɗɗo no ɗo mi ala wolɗo inde makko ɓay ko télé ni tawi mi noddimo min nimo joni miɗo faala yaltini cassette men mais mi naɓa men dépose a ɗon après jonna men coggu 100 cassette ma ya men tiroya kadi o inni no ala probléme adde min addi carton o mi rewtiri tun o daari o inni no moƴƴi de kono joni accaɗo ha mi yeeya mi rewi ko boni min ni mi watta ɗum mi rondi cassette o mi noddi acteur ɓen ɗon e ɗon mo kala mi jonni ɗum seeɗa min ni ko min wonno tambari cassette ɗi yeeya après piraterie on fuɗɗi
min ɓe noddilan ɗo Gambi ɓe wilan est ce que ko ngaddiɗa cassette on min ni nono ɓe no masodo ga moƴƴano mi yahi Gambi spécial mi yiɗi no sadora taw ba biride tappa lappa e marché ji ɗin fof ɗum mi yiyani hoore am donc wono sa ari wono côté Koundara ɗo goɗɗo no ɗon no jogui ɗon ciné vidéo club o inni par ce que o andi bureau Nene Abdoul komo Koundara ɗon ɓe inni wo hakkude makko e Allah wo ko sabu cassette amen on waɗi ha o gayniti suudu makko ndum wo par ce que ñande o doginta on film ɗo Modi Haɓe Modi Abdoul o jindi ko auto watta o jindina sar o inna hande ka cassette ka yiite koye woɓɓe daro ka yaasi ha woɓɓe naata si ɓen ɗo elɓe naata donc ɗum ɗon waɗi goɗɗo kadi wi Angola men fotti Pikine ɗo o wi men cassette amen on ko 10 $ wona yeyde Angola si a yii par ce que goto luɓata par ce que sa luɓi ka artirta donc ɗum ɗon fof no wadde si tawi noon an ɗum ɗon fof no wadde an on retombé o financiére an wonɗo wadde on ala ɗum annade sa wuura ɓernti tawi a yiɗi kini a accitay ok empruntiɓe ɓe comme ça ɓe wiɗa ɓe yalti ɓe yeehi c'est parce que hino defede ɓenda rotte mais ɓe ala yeyde ko wone ñamede est ce que kamɓe hiɓe andi ko on probléme mo jogui ɗon ko ɗum waɗi onon on wawa continude walla ko honɗum waɗi si ɓe accite non DJ on côté ɗon woɓɓe ɓen peut être ko ɗum mais woɓɓe ɓen kadi non seulement ɓe hawju par ce que mi wawata yetadema ko jelo naati yalti créane hoore mum ɓe naata ko groupe ɓe yalta ɓe créa donc hay troupe aji hayɗi ala inde no woodi par ce que andi enen plupart ka communauté men ko haasi kon ko jembay ɓe woodi créoɓe ala ko ar goto inna yo jaka ko ni jaka dow ɗum satta kañum kadi yaha ko ɗum wasi ala mujjude fenn ko troupe aji créa Dakar ɗo tu ni tojuñu fenn par ce que fi hon ɗum ƴiyal ngal ala nder ton tojuñu fenn noon est ce que ko fi kamɓe ɓe balansake ɓundu ganda non pas du tout hande min Papso Allah no jonnilam ɓernde komi weltorta fi hon ɗum andi je hande si mi yiiɗa gaari otowal ko billahi wallahi mi weltoto fonde mon cœur ama yata mi ronama kono miɗo andi enen o milieu ko jokkuɗen jonni valeur o si tawi changement waɗi a faami hande a wata jooɗade hiira wono DJ Bala siforta ni temps en temps wala e soirée dogana ɗum lewru bimbi soirée tawa hay ko hotiraka suudu ma ala inna ɓeygu ma hon ɗum man amantorta on ar ɗon tawa no foti par ce que hande ɓiɗɗo par exemple wono baba walla Youssou Ndour o suusa darade yesso be makko o inna ko puydan o jokki mais kala noon golle ɗe jokkuɗa si résultat waɗa tun hara wonti puydan woni noon université woni kowni o ok no mi nani noon donc ɓen yawɓe par ce que ɓe heɓa résultat moƴƴo ko ɗum waɗi si ɓe yeehi onon kadi wonɓe jadduɓe hoore mum ɓen ɗon golde men on ala heɓde résultat donc ko ɗum waɗi Papso acciti théâtre on yeeyi ka musique walla ko honno waɗi bon min musique on pour te dire honnêtement et sincèrement min ka fami amen yimo wala mais je te le jure DJ Bouba min mi walato mi hoyɗa miɗo yimude mi fina mi tawa miɗo yimude miɗo manditi kadi ko woni yimude kon donc c'est comme si quelqu'un qui me dit il faut le faire joni noon moi je suis ɗan jogui métier komi wuuri ɗon hara wona e musique on sa yi miɗo wawi wiide ça d' autre part sa yi réussi ton hewtali niveau goo d'une part go mi responsable e muɗum par ce que hunde ko jokkuɗa koko jonɗa o jonnitatama donc mi engage aki amon à 100% no hanniri noon joni noon moi je me dis mo inni ar inne galère par exemple si mi yiltike ɓawa seeɗa wono fende min wonduno e Fatou Linsan mi jonama exemple min hiirayno wono ko wiyete Kewere ɗon bon telen ka police bon fiɗa si min hiiri ha hewti wono ko mbuuɗi sendete ɓe huccaɗa ɓe senda fen on to menen ɓe minen Boubacar Kuyate miñan jeli sa on fare on to on kankal mo janggude guidar Modi Djumbari donc ɓe senda men heɓano 3500 joni on 3500 ɗon Madina ɗon han matoto a tawa fayta si nattete ko ɗon ɗi hawrata joni mi yaha mi wala ka Boubacar fiyeti bimbi on tigui ƴetta mabbana hoota ba des fois min nanono par ce que mi dawa bimbi golle donc tawa ala ko ittira ko e bimbi min na mais atan joni min miɗo sacrifice hoore am mi sacrifice kadi ɓeygu randen ko ɗum ɗo mi wonki ani koni wawata miɗo jogui métier an ko watalan wurnude kon mi muta kadi ko si wono yiɗon ha Fatou Linsan simi foto enen so an honto wonnoɗa wayri yiyode walla tomo cukki o kadi mi ara yeruɗen balɗe ɗon mi wiya donc ɗum ɗon noon woni no tawa e retard et puis manque de encadrement par ce que min mi salaki jeyede donc parce que hande komi yangi ɓawa affaire on kon miɗo tañƴini hunde fof ko il faut jaɓa par ce que sa daari côté boxeur jo on ko kanko tun uttete ko kanko uttoto ƴiƴan yalta kono a tawa wuuruɓe ɓawa makko ɓen no ɗuuɗi kono so inni no joni kanko ɓayi ko kanko uttete ko kanko tun martatano mais est ce que onon hiɗo jaaɓi encadré effectivement ɗum mi woma wolani par ce que d' autre part gon sengo ɗon ɗum no tawa eko tampini artiste buy
parce que 100 000 francs hun kun par exemple si goɗɗo nam contrat Dakar ɗo o tawa kun 100 000 hun ɗon o yiɗa hay goto ɗuyto parce que ko ɗon argol kañum tun condon no fi ɗuma min e hakkillan quoi miɗo wawi non mais ko ɗum wata wonde ça parce que onon ɓe artiste ɓe ɗo metti goldude dimpar goɓɓe goo a faami bon ko ɗum waɗi simi inni est ce que na saabu ɗum ɗo waɗi ɓe acciti en kadi déjà fewɗonini ni sa dari ka côté théâtre e côté musique ko côté musique on ɓurɗa basade que côté théâtre o donc te buy kadi onon acteur ɓe buy wonnoɓe kadi ko théâtre ɓanduɗa hoore ma no golde yimɓeɓe no heɓde nafa e mum ɓurɓe e mum kadi akkiti ɗum no naati e musique on est ce que na musique on ɓuuri heɓde mbuuɗi théâtre on bon on côté ɗon ko musique on parce que il faut qu'on se dise la vérité parce que min Alpha Jodare tigi ñande go o wiilan oxygène ɗon o wini Papso vraiment min mi conseillete ya waɗo musique on kadi quoi parce que a daroto ɗo waɗa comédie pièce ɓurɗo e fotude yimɓe ɓen kella ɗon hatta ɗon kono sa ƴetti radio ni kaari mo kaari tun o yaltine joni goɗɗum o jonnama donc on facilité non mais min personnellement wona ɗum ɗo woni ambition o fi kala no metti famude est ce que fami wona côté théâtre on je le fais par amour parce que min gila Allah tagilan je suis fier d'être Peul honnêtement et sincèrement donc leñol ngol ngon sengo ɗo mi woni combattande parce que mi won Pape Demba arno e sahay goo o wi lam Pape ar zuyda e lama waɗa wolof quoi min no Pape hara mi toñi miɗo wakkili wonde ɗo quoi parce que hande alhamdulillah rabbil alamina wona Jama TV ɗo e woɓɓe goo kadi heɓike no gasa andoyto ko wona wonede kon parce que hande simi innima ɗo miɗo jogui ko lannataka hoore an ɗo ɗum ɗon hoole hoɗɗo ɗon joni noon nafatalan hay min mo woni ka hoore mum ɗo min tun tant que yalta waɗa e juuɗe Jama on joni noon a wawata wonde partout à la fois ko il faut an waɗa ko wawɗa kon ɓeɗa kadi waɗa ko wawi kon fi yo nafu luttuɓe ɓen ok mi weltike Pape Sow question jiɗi no arde réponse on no arde kadi jamma on kadi no heeɗi ɗe weltani kadi kamɓe woɓɓe darde ɓen fof mi yilta ɗo e Dj Bella seeɗa par ce que kankadi nane o yeehi ka Conakry o arti Dakar ƴetti otoje ɗen o dogini ha watti Dj Malaɗo noddimo hariɓe ka gundo o fen ɗo ɓe koppi mi faala ande Dj Bella ange Malaɗo ko nodduma o inni mi yi hakkille maɗa ga fewde ɗum après suite ɗon ko on ɗum voilà Dj Bouba andi suite ɗon ɗon kon ɗum Dj Malaɗo déjà nde ñande ko ande o anu andi so tawi yiɗa jogui 3 soirée a goto ɗa andi emprunté ɓe joguiɗa ɗen fayda gaynta goɗɗum haraya ani donc ɓay o tawi vraiment no gasa e nder wonɓe ɗo fof min mi arayno simi arino min jeppini bafulji ɗin mi ƴettano tango mi hoota mi ƴettano tango mi droita nokkugo mi ara mi walla mo câble mi ƴetta fiyeji ɗi mi branche ha mi nodda mina mo daris ko ni branchirte o wara o tawa wayi ko plus et moins mi woni naɓɓirde oyna ko ni joni noon kadi si hewti ha ko min tato wonno jeppinde bagage ji ɗin on sa organisateur o inna meɗen ɗuuɗi yo min yaltu Dj Malaɗo inna non oɗo ya joni onon ɗiɗo ɓe yaltu heddo an min mi wona takko makko mi yano animirta ɗon tawi sa cassette koye roule mo kala wona côté roule cassette mi yiya mixage o mi fanke pour mi yeyi ɗon ha ñande goo ɓayno ɗum ɗon hewti woni lan hande ko ammi woni accude ɗo soirée o gérama si ɓe bu'inima ko an andi wakkilo ɗannoyni mi demi e hino cassette ji ɗo ƴetti cassette ji ko wata 60 cassette o hibbanimi nokku goto o senditi cassette ji ɗin quoi e jaka ñallal ngal fof on arisira tun cassette tawi so cassette 90 ne woodi 60 ne woodi imo arisira ɗum tun o inni ay ɗiɗo fop ko musique guinéen ɗum ɗo fop ko musique ko sénégalais ɗum ɗo fop ko zaïrois ɗum ɗo fop ko coupé décalé ko ni eni min mo problème ala mi ɗo anno woni jiwinde ɗen o tawi on sa ko simple le jawi a faami rap on ko simple le oya démission oca ko ɗin jawi et tout ça donc ɗi so jikwa metta animude on tan ɗon sa heeɓi hakkille donc mi seeri nde ñande on soirée on vraiment jamma on a innata Dj Malaɗo mbiɗo jogui micro mbiɗo géri soirée on Dj Malaɗo aroy e 3h 4h du matin ɓenni kadama ɗo natta tase wonɓe kadama ɓe andamo oyni mi natta ko mon Dj Malaɗo ɓeni noon Dj Malaɗo animude a faami après o neli goɗɗo on warani organisateur ɓe goɓe on goɗɗo go yeeyo biya on o ƴetti saku mbuɗɗin o wakki o arti o inni Dj Malaɗo comme woni animude to o inni ko emprunté woni animude to kere animaki o wi no gara ngawa an hayso a natali an woni sama kala noon waɗo ni mino petit donc a ƴatta lan client ɓe woni andi Malaɗo kañum ko sojo min mo no grand konno waɗi kewo gollaki ɓen on petit c'est super
min d'accord songo la règle mo min ma nickel parce que si Allah surdi goddo ko non surato way mais yaari non ha après DJ wuri men haldi golli dugol tay ko men fo wondi nyando kadi soirée gera chantier loisir de port joueur afrique armé tay hande kadi mi ƴetti fit animugol tay suusi dal tay mi suusi ko yimbe ben en fait donc men golliri non ha DJ wuri se ka radio ina mi DJ Bela Joli goto anda ko bonte DJ Bela Joli ha watti kadi mi yaade ka radio mi wona to mi wulna ataya be yara mi jonna visi lombe naba ka studio jamano medande kon to studio woni mi woni don pendant 1 an lan jodi nokku gotu ko mi wulnu ataya on ka to mi jonna garde on wadda o jonna DJ ro yara DJ dano fila ka studio ando yali nato nyande go Allah hino degen simer Diallo o wari 3h du matin andi be libéré soleil jonnon wari ka bureau makko taymo arani journal makko dañande men da ko rija hon du yanno o arani journal on ka bureau hewtugol makko o naati ka studio o tay radio on dani ke DJ run dani tum woni me ata ango modda do ko hondum o watta wondugol ata tum woni peti ari mi adi woni o do yaw walo jabanamo dañande mi jedi 3h du matin à 6h du matin passé ordinateur ala ko mani ma ha goddo remplacer à 6h du matin mi hebi 48 appel 3h du matin 6h du matin hebi 48 appel mi yegita dum aduna ko don be harde mari jirrabe goddo be inetebe en lamarana chips Allah ino ma fe inino ko ben attino ala noddude après non ko non ha Allah wari ndeñande applica ko ente DJ Bela Joli ko se DJ malado ala ka radio Cerno Bari ala ka radio te jamais ala golde Cerno Bari jonno wattino men yartano men jinda ha men Cerno Bari ari men gollidi men fu Miami jugo soirée Guinée après min e malado DJ wuri Cerno Bari tawtu men do men continue ha no men ardi Cerno Bari Jamano FM ni malado woni seeda après men hebi toɓɓe to honno Jamano FM donc ko non on tigi yaari ha animi e côté boîte de nuit mais arana no sattede seeɗa e côté mum par ce que ɓayne nan nani meɗi probléme famille an on ɗo nani joni mi yakkiti oto on ko yawgol anima meɗi probléme mais mi décourage aki mais ko honɗum heɓuno sattede dey ko par ce que un jour ko ɗum andi tawa kala ko waɗata waɗa ɗum hakkude ma yallah un jour e hino Safuñang hino fof DJ fof e hino Kisito e hino Eduardo hino DJ Ibu hino Awadi o y avait pas mal de lance de DJ ko wiyete DJ sénégalais hibe iwri concours Côte d'Ivoire hibe doa wadde soirée ñaani ko menen non je ñaani e dimanche joni ko Allah wadda ko menen mari contrat Eduardo non ko jour Pâques si tawi jour Pâques ñaani mo mari 19h kanko fayda ko dutara ñaani heewi jonnon kanko jaka o anda mene mede mari contrat ton o mi dañande o renforce matériel o addi ñaani fi jattugol fi anim fi jugol mene me aro e 20 et 22h moins mene mede andu ko jourame men tawama ittande maka pellum dowga ha nebi to no ranga ittande maka police be darto telen to ha no ranga rewbe e worbe ka beno ko no côté mi hewti min me ko mariage on do mi hewtum Eduardo tayno iwi nostalgie au jeppi o wila aujourd'hui c'est ma soirée mais tu vas voir on a bon minimo oui nebali Cerno Bari hewti minimo donc konno on wonduri o ni mi anda jaka ko andi chef fay e Ablaye Fay ko ade nge baba gotobe o da ida kam e wondon o da non kanyum andi no sidi amen contrat sidi be ma contrat menen ko be makko signi don contrat sibi Fay joma nyani on tigi mais signi di contrat na hay biddo makko jogi do nyani DJ Buba o no wal da platine mi wawani mi de platine no wallina no inna joni yo Ibu ara anima min Ibu animata do après Eduardo jayini SCTP anima avec ça minimo bien sûr mi meeda wadde ok Bella bay la ngande émission ngon sengi ne rewa on do fop e rewa piji no ay dum do juste ay dum do juste soirée on yey ha me sonki moi je continue à mixer mi konni animugol parce que imbe mi ratta ko Cerno Bari Eduardo Chef Fay Ablaye Fay gera kayas hande kadi fulbe ngara nata
Sénégal ngana nata mais men andi si yalto ko men hen to men no de sibi fay o hubbini humere wal makko o hawta o men o ni Eduardo on do contrat ma Eduardo ni ala contrat de jour pak o ni Cerno Bari honto contrat ma Cerno Bari no contrat on Eduardo ya ma yide do on respecte la contrat ko non Eduardo yeyi mi gère soir on ha 5h du matin kiama Eduardo on anda na Eduardo ni animude. Voilà. Ok. Ouais, parce donc, que on musique on sans frontières. Voilà, ok, voilà. Soir jidi for ko wonno wadde. No ko Guinée wonno kam mema no kande nyande parce que mi fala no ka wonno be tombe yalta walla mi ba problème. Mais mi wadi soir on pendant 4 heures de temps. Hay goto andari. Hay goto andari teja Eduardo wala mo eskili der to. Ok. Voilà. Merci beaucoup Didier Bella ko labbidan da ben do kon mais ngandi département on ka musique kadi donc ino marno fayda ko wonda wadde. Mi fala salminde ɗo wonɓe ndardem ɓen ka Jama TV ɗo antiraɓe kadi ɗo ko Wakam télévision woni cité ensemble ka takko julirde juma wonde ɗo haray kala fala ɗo wonde contact walla wara en visite haray ko ɗo wonde mi yiltoto pour Papso nane en ari ha ka musique no fuɗɗori noon seedeji ɗin ɓe ka théâtre haɗ ɗen aɗanen joni noon ka musique Papso théâtre on mana o dogiral do fara ɗon non par ce que onon ɗo doginde ko duwa ɗon doginde ko mais consommateur ɓe no consomde mais onon ko fa ɗon heɓde ko heɓali c'est clair. Ok Papso akkiti ɗum ɗon joni presque akkitali 100% mais ɓuuri basade e musique Papso honto fewndi ka musique. Bon haray Papso no fewndi ka musique nini miɗo préparé album presque tout fini. Donc haray ko calendrier jour de sortie de album on tigi woni darde fi muɗum inchallah. Ok Papso mais yi clip ji Papso waɗi silan haalde direct ko pour ya faamu wonɓe darde ɓen kadi faama artiste ɓe sifa ma kadi ɓe faama Papso no waɗi clip o yalti jama o CV mo mais ben anda sta woni ko problème Papso réalisateur jong est ce que problème réalisateur jong e hoore mum e matériel mum on fika clip clip on himo manki e jama on ko ono ɗum woniri. Bon andi fi o clip joni noon ko clip ɗiɗi mi waɗi mais joni anda noon so tawi ko mi sikki hara ko mi sakkiti wadde on certainement hara wonɗa wiide. Bon min ko goto mi bon hombo e majji on ko karama ko winda jaaba woni ɗon walla. Exact. Ok donc on ɗon ko presque il fallait o wa'a noon hatta fi on ɗum d'abord ko e weete suumaye o fuɗɗa et en plus filmam ɓelam ɓen ɓe yiw tun golle nen ɓeni vraiment li munnala ko defal cadeau on andi noon golle ko woni gratuit o haray presque sa daari moƴƴa yeey toon caɗele ɗen par ce que ɗum ɗon ko waɗano ɗum juste pour me faire plaisir ɓe waɗirno. Mais joni Papso ɓe yima ka gollo golle maɗe no moƴƴi ɓe weltike ɓe falama waɗande gratuit d' accord ɓe waɗanima gratuit ɗon avant nde an hiɗa publicité joni ɗum ɗon jama ma o a darnomo moƴƴa dartiɗamo so publiɗa walla a dartum weltiɗa ɓa e waɗanama gratuit jonnirɗa. Bon d'abord ɗon andi waɓɓe ɓen d'abord ɓe nanta haala men kan par ce que des fois kadi réalisation no landi vraiment ya andu ko honɗum wona wolede par ce que plusieurs fois ɓe noddanano ɓe landoran téléphone ɓaw ɗum ɗo ko feere ko hondu wola ɗum ɗo ɗum ɗo ko hondu wola ɗum ɗo donc explique joni ɗon kaɓe woni ɗon e kami woni ɗon no woɗɗodiri donc koɓe gayni fof ɓe indilam ɓe gayni ɓe envoyé lam indi si ɗum ɗo e ɗum ɗo minni ey ko ɗum ɗo e ɗum ɗo dowaɗen change donc mais tawi souvent andi ɓay haray des fois haray an tigui min tigui lan waɗi satiré par ce que eɗen jogui engagement ji goo min dal a wowti image hiɗa andi qualité image hiɗa andi ɗum ɗo e ɗum ɗo vraiment waɗu après o waɗi o waddani lan minnumo bon par ce que tawi on tigui tawi wayi wasi ronki ñande o watta ɗum ɗo par ce que tawi kadi goɗɗo a yoɓamo ya innumo souvent itto ɗum ɗo sanso ɗo itto ɗum ɗo sanso ɗum ɗo min tawi dal jaru ko quoi par ce que déjà hay on ɗon wona hay ɗo mi falnomo wadde tigui tigui on mais andi des fois no landi moyen ji clip kan kala anduɗo clip no landi sa demande moyen donc joni noon Papso yiɗa wattude le mêmes erreurs par ce que ko ɗum wasi si Allah jaaɓi komin woni eɓɓande kon si Allah woni ballo sago amen dal hewtay ko ɗiya fof duwa hewtude ɗon ɗum ɗon noon ko golle ɗen landi e qualité on. Ok donc sa yi mi landi ko ɗum ɗo par ce que Papso selon no explique ɗa no fi hoore ma noon min mi innayi hande sa yaltini clip mine taw o wonay parmi le o wonay meilleur clip mais parmi le meilleur clip
himo duwa bokkude majji par ce que honno waɗi a wi ko sénégal jibinaɗa janɗa hakkude ɗo e guine te kadi piji ɗi wonɗa waɗ ɗin ɗa ɓuccude sénégal seeɗa ɓucca guine seeɗa donc erreur ji goɗɗi go duwaka heɓde papso normalement par ce que min mi inna e okkuɓe maɓɓen waɗanma ɓen ɓe ala erreur ko an papso mari erreur honɗum waɗi simini ɗum hande ɓe nanta haala ma kan an tigui a reconnaissino mais si tawi woni ɓe filmanima si ɓe monɗe an ɗaɓɓan hoorema réalisateur mo andanɗa hoorema ko nano haalama kan wattida e maɓɓe est ce que a faami par ce que an koɓe nodda e ma ɓe landuma sohdo kon empeste mais si tawi woni a ƴetti goɗɗo a jonniɓe ɓe jooɗodi e makko kala ko ɓe watta inna bon ko ɓitti o ko ɓitti noon taw waɗon yewdade o ɗo mi sikki wona ɗum ɗon watano heɓde eyyi bon kono andi ɗon kadi comme c'était la première fois si neɗɗo innima ɗum ɗon et puis enen ɗo nini par ce que sa daari noyo on enen wonɓe ɗo ɓen hannde ka saare ɗo presque hiɗen andidiri suffisamment est ce que tu vois donc min hannde ko ɗum ɓuuri welde e sabude lotata hoore mum donc ɗo fiyo affaire on marche ko il faut DJ Bouba an waɗa ko duwaɗa ha ko wawɗa ɗon acca kadi goɗɗo waɗa ko waɗi ɗon kenenti noon ko goɗɗo waloto ko danki mum walla yiya golle DJ Bouba ɗen inna nono mi décidi mi wallay Bouba walla mi waɗay komi wawi kon e fibo par ce que andina si Bouba marsini tum mi heɓay toon geɓɓum an kon ɗum ɗon tawa to mais on union sacré ɗon hakkudeji men ga hino manki mais est ce que o mankan ɗon koye jijje ɓen woni walla ko yimoɓe ɓen woni bon min andi ɗo si tawi en yewti par cas par cas par ce que piji ɗin fof no seedi hande ɗo e nder kay wonɗo yewde kon woni no makko ba wonɗo ɗo wiɗo lan wo mangore hittaka ley mangohi mangore hittaka ley mangohi ah bon tano mangore nde ka mangoy iwi ka mangoy iwi joni noon ça veut dire que andi wo si a tetti mangoji ɗa jooɗi ka ley mangohi ɗon e sa tetti a naɓi ka sera taraw wona prix goto yeeyoto wa mais miɗo faalande ɗon kadi seeɗa mangore hitta ka ley mangohi mi nani pulal ngal mais koko wolɗen ɗo hakkude artiste ɓe yimoɓe ɓen e jijjeɓe ɓen mi sikkata haray on momo yewɗa ɗon ko jijjeɓe yewtuma mo effectivement donc wona dijeɓe mais voilà sen ari ka cadre dijeɓe vraiment hande min on komi wawi min papso mi sikki ko miijitagol ƴetta peut être yoɓa répétition yaha studio yoɓa waɗe ha inna gasi donc joni mi partage ana peut être ɓe duwaɓe hendade ɓen walla an dije sa hendi ko inna a mbari jenti ɗum ɗo mo kala ɗum ɗo de no duwa tambitede wona min papso kadi yiltoto ɗon noddira duwaɓe wadde ɗum ka radio ji ɓen enna an mo kala vraiment waɗanan son an on mi naɓante crédit 5000 francs waɗanan crédit waɗanan ɗum ɗo haray min on ko no tedde an non iɗa andi papso min ko wonde wonɗo ni komi jijje bela ɗo ko jijjejo hiɗa andi hunde fop nde watta ɗo ya avance e mayre 100% ko faɗɗugol ngol attoto heɓugol ngol honɗum mi faala wiide papso andala mi anda papso exemple papso yangike windi texte mum o jooɗi ke répéti mo yeeyi studio yoɓi yimi waɗama mixage o fof ha timmi joni noon papso anda Dj Bouba anda papso pour no papso balancera Dj Bouba son rek teganamo chaque fois teganamo e Dj Bouba waɗnamo no farɗa ɗon ɓe ala yurmede hay fof sakkude mabɓe est ce que no wawi yaade 100%. Bon min personnellement mi innayi si tawi logiquement hara ko logique on jokka no wawi wonde par ce que hande an hiɗa wawi nande ɗo hiɗa tegude ɗo musique jo artiste ɓe wonɓe Guinée wonɗe nokku goo mais si c'est bien si tawi tun golle ɗen e bien tawa tu vas le faire donc ɗum il s'agit pas koma anda DJ kaarijo walla waɗɗo on min mi sikki donc joni noon ɗo par ce que si tawi musique no landi ka haalata ho hara wona leleyo on tum min ko ɗon mi considéri par ce que kala jentiɗo min soñji ɗi watta kon ko hasi kon wode ko ɓeyduma ko ɗo wasi mi ala yimude fi ɗon yimude tum wa mais papso jijjeɓe wonɓe Dakar ɗo ɓe mbinata wonɓe loggo miɗo andi soñji buy wonɗe yalde Dakar ɗo ɓe tegaɗi est ce que a faami kono selon haɗa no faalaɗa non e kamɓe no ɓe woni ɗon haɗa ko no waɗi woni na gootum par ce que si son yalti ɗo exemple min miɗo wawi mo heɓde mi nodda bella mina ɗa andi papso o mine mo yaltiti so jaaɓi o jaɓa oyna lan carrément ko honɗum falɗa minna teguimo nde wotere ka radio daara est ce que a faami joni noon iɗa andi jijjeɓe wonɓe ɗo ɓen ko honɗum pusta ɓe e teggol musique 100% sondo hina faale maɓɓe kamɓe en personne komi faalama yodde ko ko papso jonna Dj Bouba son on mi tega mo pour la première fois donc so gasi
no gasa wonno ɗo mi tegutu son ɗiɗi ha ɗi gasa hala goɗɗo go no dijije buuba tega ni on son pap so muɗɗa ɗo donc mais sa tegi son on o gasi a waɗi émission ngalanni hay ɓaali hay goto wiɗoma tegtumo a yeeyi kadi émission goɗɗo go waɗa teggimo goɗɗo kadi wi alma ya jontumo est ce que an heɓay envie ƴettugol on tega sondo non andi ɗon kadi ko terrain gonon on andi ɗo wo ko goɗɗo wawani hoore mum vraiment ko lotagol hala waɗa dolokke jano labaɗo ko mais innugol no laba on koye hunduko jamba on iwata ko ɗum woni ɗum ko men mako jono ɗum ɗon fof e min miɗo tañƴini par exemple si tawi a daari ɓay heeɓiɗo sondage waɗɗo e fi on son on clip mo wonɗa wiide tigui donc il fait partie en tout cas clip ɓuraɗo commentede e on site maɓɓe ɗon kamɓe site on ko fulɓe walla ko fulɓe tigui par ce que ɓayɓe daara ɗon site ji ɗin foof e communauté guinéen on etc ko on ɗon clip wonno et puis min tigui j'ai si conscience o wano mi falira noon mais andi jama men on sengo goo c'est pas pour le manque de respect mais piiji buygono toon effort ji goo sa inni a waɗayɗi par ce que go'o musique a waɗay fi anduɓe ɓen kono sa inni a waɗay fi ɓe anda ɓen tum comme théâtre on ok joni langandi en yahay ka deuxiéme émission men pour no wawen puuside affaire ji ɗi gasa Dj Bella o gaynali telen ka propagande makko ɗa pour no golliri noon min arta ka Dj yagal kono mi faala mo landade sous pour par rapport ko wolɗa ɗo ko hakkude Papso e Dj ɓen e par rapport morceau ji ɗi Papso yaltinta walla goɗɗo go yaltinta ɗi tegetake sondo o ko ɗum hatta Dj ɓen taga kanko analyse hakkille makko Dj Bella. Très bien, analyse on naka ɗuuɗi, c'est-à-dire tu as déjà posé les questions, tu as répondu les questions. Pourquoi? Si tawi ɗa animude ka radio ko sonji ɗi jamma on falte consommude ɗin ko ɗin ɗon tegantaɓe par ce que anko émission ma koye weelo. La deuxième des choses, si a ƴetti noon par rapport gandira Papso a forçayi puis yo jama on andumo ɗum ko yewtere goo a faami hande siɗa faala yo jama on andu Papso e par rapport à ta côté ɗum ko obligatoire ko ma force a jama on ɓe consommation ji Papso ɗin ɗi weli ɗi metti a faami par ce que si mi calcule ɗo no mi ƴetti no Halima Wessay noon hari min mi tewoto no passi mi waɗa 1 heure de temps ko morceau Halima tumi doguinayi noon ha jama on andi hali jiwo ko yimo wono ɗo a faami donc pour premier morceau makko jonno ɗum ko ka yewtere kono no Papso woliri noon ka encadrement doit ka management doit ka giggol doit mais y a un problème entre le DJ entre DJ ɓen e artiste ɓen e DJ ɓen woɓɓe maɓɓe si ɓe ala programme e artiste jon haji maɓɓe ala e makko sa yimi ko ɓuuri Michael Jackson haji maɓɓe ala a faami donc woɓɓe nonno toon kamɓe haaji maɓɓe ala ko o yimi walla na o yimi no wawi ɗi sonji pooɗa lan jeɗito ɗo aya sonji pooɗa goɗɗo no yimi ɗum ceerno maɗa yima o ɗo goɗɗo ata yima la même chose on morceau mboma yima o ɗa o yima la même chose on morceau ɗin lan hande ɗi ka radio a faami mais pourquoi ɗon lan kondani nous le DJ déjà e côté ji goo e Papso wiɗo mango hittaka le mangoy sa calculi e hino gonga ko sabotage mais ko gonga par ce que andi kono probléme en on ɗo enen ko a nani goɗɗo wiima mango hikkaka le mangoy a waɗay ɗo concert par exemple mi ƴetta wano mboma mi adda mi tawa pellerete lan andi mboma ɓura Papso wawde yimmude mi adda mboma minna joni min faala e Papso seconde mboma a faami Papso inna probléme ala wakkilo to wakkilo inna heɓa auto je ɗiɗi walla tati addugolɗe c'est pas logique en artiste jo yo wi mi heɓa auto je ɗiɗi walla tati ko mi adda ka concert a ça c'est pas bon ok Bella faami way ko ɗon tigi mi wonno arde ka deuxiéme concept men on ɗo ko entre Papso en personne walla artiste ɓe Guinée jooɗi ɓe ɗo ɓen ka mangore hikkaka le hittaka le mangoy ɗon par ce que miɗa andi sa woni on gam ko comme ça ɗi concert joni ɗi organisé de ɗo e par rapport kamɓe artiste ɓe wonɓe ɗo ɓe donc Papso Papso ko Dakar jooɗi ko ɗo woni yaltinde sonji makko ɗi programme Papso e promoteur ɓe wonɓe Dakar ɗo ɓen e par rapport e concert ji ɗi ɓe woni waɗi ɗo ɗin ko hono woni feƴƴide hakkude mum bon DJ vraiment je te remercie haray fi on parɗon ɗo fayda mi heewa gollidugol e promoteur ɓe ardeɓe ɗo ɓen une fois mi gollidiɗo e DJ Bella en mais comme mi inninaani encore rek pour la première fois ɓay min nani programme maɓɓe on grand théâtre vraiment seede ko mi wolantama ko min ko haɓɓon mi trisata affaire on welanka nder ɓernde min ni pour la première fois yo Pullo Fouta organise grand théâtre ko ma fof mo kala daro
mi immi mi ari ka bela tawi on tuma miɗo jibinana bobo sa kanko mo sikkude sa hari ko fi ko animanalam batema on min mo non ko fi ko mi nani e o ɗuma programme o gonɗa par ce que miɗo andi alphajo dara ɗon min kon ɗum mi nanguno si ari ɗon heewaka koko wowloyte kon wona bela emin mi daari ɗon koko inneteno pulo fuɗi daño yakano foofu cakan la min ko ngol ɗum wonno dogude par ce que ko min ma man damay sotci hol donc Allah no seedi affiche ji ɗi mi aranno ɗo ɗin ha 1h du matin min e ɓiɗɗo an on miɗo takkude ɗi poste caroye ɗon e Pikine fop ɗum ɗon mi ari kadi le mi kamɓe tigi mi waɗi publicité ɗo mi waɗi ɗum piiji ɗin fof ha min joui min gayni reedu andu no hetta ayne ko mbuuɗi a naati nder toon par ce que ari gaynali heewde mi wondiri Allah donc ha Allah waɗi heewiri noon donc mais finalement nder toon ɓay na goɗɗum men halduno min on mission an on tum ɓay hari ɗo on wonatano heewali min hari sengogo vraiment alhamdulillah rabbil alamina donc ko sakkitori ɗo ko ɓe adduɓe ɗo mboma ɓe noddanno min haldi vraiment min wawa golledude jonko mi wonata deuxiéme artiste après min simi jippike mboma awa Allah no seedi mi waɗi ɗon ko mi waɗali ha hande par ce que min kadi lan jogui yimɓe ɓen ɓay miɗo jogui programme miɗo miije ka ɓernde am ɓen mi memmintaɓe sina ñande mi heɓani hoore an haaju kono ɓen ɗon mi yahuno mi dimbi woɓɓe e maɓɓe mi addi paren mi addi maren oto wal ngal jaga jawan ko ɗon ngal tourni plus de 40 et quelques personnes oto wal tosogal e ngal gaari ɓen addi enveloppe ɗiɗi tawi je n'aime pas en même temps de jouer e tawde noon ɓe invité mi addi ɗon fof a faami mais heureusement tawi mi yinno gila law oto wal ngal mi addi ngal ko noon yoɓata ngal ɗon kadi ɓay mi fokkitama ɗon mi dari ha mi faala sonkude si mi heeɓi 30 000 ko oto wal ngal yoɓante kon ngal hooti ha hande hay jarama ɓe landino hettuno jaam waɗali donc joni siga ɗum ɗon si waɗi tike a taway a jooɗade bete ɓandu ma ndum ɓuttina ngorre ma nde bonata wona heɓali inde par ce que Allah no seedi min hande Papso kala yiɗano ɗon hande nami paykum hande ɗo o wallowo lawo ko kisan ko joni wona ha après mais Papso mi yaha yiltuto bonaka mi sikki ɗon grand théâtre ɓay Allah waɗi fop yi visibilité ma o ange maɓɓe o sertuno kam moƴƴi ça fait dire ɓe weltaninoma e golle maɗen bon ɗon kadi andi ndiyanɗa Sadio nde ñande ka seedete ɗon donc ɗon kadi ça revene la même chose sum parce que ɓen ɗon kadi min mi reproche no ɓe ɗon min vraiment wona hay mbuuɗi mais ɗo hanno en coono komi waɗno fof mi yeyi ɗo aéroport mi waɗon piiji buy par ce que seede mum sa o andi andi koko bâtiment wonɗa sengo goo kenen te acca e golle maɗen ɗo yaaha ɗon sa arte tawte ko ɓuuri ɗum ɗon joni noon ɗum ça fait très mal so tawino a sella ɓerde ko wonɗa wadde ko tawa a tenoyta min ñande mi yewno aéroport ɗon ko ɓuuri 60 000 francs perdiranno saabu e golle mo mi accuno ɗon ɓe sabuti golle ɗen a faami donc mais komi inni kon ɓay hari tun ko fil leñol ngol mi hikkini yeeso musallam par ce que après noon mi andi déjà ɓeɗo kadi kono organisir no ɗon musallam Allah no seedi musallam ok Dj Bella grand théâtre premier organisigol grand théâtre pour le Fouta Guinée ko alliance Guiɗo Jama production sina mi fayo haray ko on concert woni wolde film ko woni wolde film bon DJ Bouba mi sikki on ɗon concert je juste mi rappelle mamo tout pour la première fois initiative on wona e amen iwri hari meɗen faala passer ɗen faala un jour ñande go yawno ka radio Afia goɓɓe inni ko ka jarendi wonɗen e wadde concert ɓe inni siɗen suusi reedu yen yaw grand théâtre minni ɓe mi jaabi ɓe ɗo minni année prochaine si Allah jaaɓi mi organise grand théâtre Allah waɗi jaabini e ko goto noddunola téléphone o wiilamo faala mi yiidu minni mo awa woni Jalito Grand Dakar Jalito ɓay noddilan naɓi mi ɗon e debbo madame Ba mais madame Sow pardon madame Sow min jooɗi min yewti o wimo faala yo min organise concert o nani ko min jogui yimɓe ɓen ko min jogui association kono o faalaka golde association on wimo mi an déjà e goldata o wila fiyondu wimi mo golda association ngan min goldata min par ce que mon président on ɗo somi goldale sa goldale ɓen ɗo min gollidire honno min yewti ha mi waɗi consensus min d'accord o inni joni ko Alphajo Dara o faala o ala numéro Alphajo Dara hande o anda Alphajo Dara hande ko jamma on woni mo wolande fi Alphajo Dara mi ƴetti téléphone ngan on direct mi noddi Alphajo Dara mo joni waɗi mo maili min mo Alphajo no wawi min mo petit sawa ni awa mi waɗi pagay quoi
o yawa joko ɗo ga jandi DJ Bella min d'accord min mo pardon ko concert men fala min yewti o inni ko honto min mo estadi Mar Diop o wi lan hayci ko babe ngal noddi mi concert estadi Mar watta concert o wi depuis ko mi fuɗɗi jangude artiste yagal la jour de Ibamar ono kadi son progrès sal min progrès mi warta ɗon hande kadi ɗum min mo no ko grand théâtre o inni voilà mais yewti prix abordable mona da horema hande a sutintama on prix ɗon et puis o okki men kadi faveur o wi seede mi okki on yoɓaylan ɗum ɗo yoɓanomi o billet d'avion goto mi yoɓana ɗiɗo billet d'avion mi yaha men engagé golle ɗen donc ɗon composition men haldirno c'est pas question ko menen jeeno à 100%. Ok. Après non Papso vraiment il a joué un rôle excellent parce que Papso déplace no ari haka galle tawi en ɗen joyi réunion o yewti o wi ko addimo wona ɗiɗi wona tati sina weltanagol len hara o faala yen fof yen jiwngu concert waɗo addude Aliou Café et tout ça carnaval ko menen yaadi e kala ko wattemo tawa exactement ko woni ko gonga makko yahi ha nder concert on mi wolatama ko waɗi kon fof parce anda andi yawno ha nder tawi enen e wa grand théâtre madame Sow Jonis Jalito e wa grand théâtre e enen e madame Sow woni guere kalan joni woni kalan ino kalan oto parce que min bela mi hakkiti madame Sow mi jokki olofu ɓen a faami te min kala mo mi goldata tawi kon ɗon mino tanƴini no waɗi jub ko min on ɗon mi yadata haysi ko han addimmi ton donc min jooɗi min yewti konto min fuɗɗi haɓude koko mi yeeyi 2STV ok ko yaaɗo 2STV kono mi faala joni Papso kanko ɓay o gayni golle makko ɗen o weltana noon walla jusqu'à présent ko ɗum noon feƴƴi ok dans les conditions normales no min hanironomo weltanade noon mi weltanaki par ce que minen e hewra men e wonɗo to mi tawi mi sertali kamɓe falno ɗon ko ɗum woni antu diffre ko ɗum simi wonno wolandema mi innuma tawi woni 3 kalan ça veut dire ko angal weltagol ko angal c'est à dire non finition on si andi hunde sine heɓali finition no fareɗa noon a heɓata c'est à dire hay hakkille goo wigo mo wonduɗa ko honno woniri ok e sa faami donc tawde heɓali finition no mi fareɗa noon déjà yawno ha mi faala porte de jalito plainte a faami yawno ha mi faala porte de plainte jalito suuɗilan dogi suuɗilan mi yahanno mi yawno ha ka maɓɓe laati mi tawali jalito mi yehi ka madame Sow 2 fois tawi ko mo ƴetti reedu tawi mi wawata on ɗon hay fusi mi yehi mi yahani modi makko mi yewde modi makko mi tawi modi makko déjà fayda ko ɗum wiyete hay concert on ɓe anda ko honno woniri ko honno madame Sow naatiri tawi fof ko jalito waɗi ko watta ko c'est pour cela que wona Papso tun wona Aliou Café tun wona heddiɓɓen tun tawi hande kadi mi wata yalde c'est à dire kamɓe famata par ce que mi falno ko yewdeɓe kono à l'intérieur ma mais enfin Papso anduno ok joni bela mi yarta e Papso e fi goldugol e promoteur ɓe Dakar ɓe Papso fewɗo hiɗa goldude promoteur ɓe Dakar ɗo ɓen walla on ala goldude fewndo ɗo hay e goto mi ala e golludude mum mi haldida kadi e goɗɗo hay fus fi on ɗum par ce que go'o si a enam promoteur ɗo ko ɗiɗo woni ɗo anda ɓen donc woni sous région hari ko DJ Bella en ɗo e sous région donc min noon sous région honnêtement et sincèrement ha hande concert maɓɓe ɓe waɗal ɗo ɓe anditi fiyam ɓeni Papso ar waɗen ɗum ɗo walla ar waɗen ɗum ɗo donc ko Bella ɗo e bari noddanɗon temps en temps yeru ko ɓe hawtodiri ɗo bon ka musto ari ɗo ɓe noddilan ɗon kadi mi wanno effort par ce que biye yimɓeɓe mi addunoɓe dañande ma dal auto mais jama komi hay ko ga wonirno ko ɓe no joni au lieu meɗen yaha toon joni en fotte ɗo min fotti ɗo mi darni ɓe ɗo mi aliñiɓe honno Ibrahima Sori ko seede par ce que kanko tawano ha yimɓeɓe naati mi tawoyi bari nder toon o wilan ko honno on famodiri min oui par ce que andi min souvent mbuuɗi ɗin si a indi manaɗi hikkiɗa hara a inni fenade mais nokkiyel gono toon min haray naɗi ɗi intéressal un peu par ce que sa invasi million ji sago andal haray dal naya perdu quoi par ce que hande DJ enen ɗo fop hande ko andirɗen ɗo ko billahi kala heɓuɗo ko fanɗi o heɓa nafa on gokkum joni Pape minan ɗum no conseil on ɓaya ari par ce que ko ɗum woni pour la deuxième fois kamɓe ɓe invitude ma n'est ce pas ɗum ɗa ko an arno représenté ni hoorema deuxième fois on kamɓe nodduma arɗa notiɗa waɗɗa kadi geste on geste mo waɗɗa ɓe welti ko honno sertino ɗon ɗon kadi ɗon kadi ko hay jarama belano ɗo goy himo ɗo imo jooɗi himo andi a faami mi immi ɗon mi howti ka ɓay mi gayni par ce que min souvent so waɗi simari mi arda e ɓeygu am mi arda e
fami on donc ɗon kadi mi ari mi joui morceau an o e presque difficilement ça ɗon kadi par ce que hari o yette barijo wonɗo DSTV de wonno e ñande mi yimo bappa ma Idi Bari wala Idi Bari bappa bon kanko déjà himo andilan seeɗa yo kono estetiva o wino wonno mais mi diskiɗa hatta en falama énervude o wini wo gasi mo lanɗoɓe est ce que o joata donc joni noon an haldat par ce que Aliou Bar naɓanatno contrat o joni noon cette fois ci koye men signe kay ndin ko naggam ɗum ɗo e ɗum ɗo par ce que min ɓe joni andi wodi kon famali min mbiɗa wawi addude yimɓe am ɓen kono minen komin woni toon ko probléme auto wonta souvent probléme min ni joni Aliou addanelan o somme ɗo o halden ɗum ɗon addanolan avance min koye ɗin mi ƴettata paasi miɗa wawi ittude auto Ndiaga Ndiaye walɗo ɓay ko fanɗi fa ɓeɗo 30 000 francs min mi naɓa jama an o hara ko billet ɓe sorta par ce que so joni ɗa andi no woodi auto naɓa ɗo ma noɓe artira woɓɓe heɓay courage ɗumannagol arugol kono ko hay ɗum haray ɓe faama ɓe wakkilaki ɗum ɗon quoi ok Papso yittuɗen Djidje Bella premier concert Papso invitama erreur heeɓi ke et jusqu'à présent kanko o faami donc wadde ko parce que déjà antigi a wooli kankadi o wooli deuxième concert on watti kadi o noddama e konngol makko ɗo ko hay jarama o heɓali min kaliyante la sous-région comme vice président wona mi trésorier wona mi organisateur déjà nde no plafini e wonde fi artiste ɓen haray hay mi tawatake mais mi andano exactement ko honɗum ɗon Papso haaldidano ko miɗo andi ɗo ɓe wi'i men karen yo nodden Papso o tawe ha mi landi si Papso tawama ko honɗum wonata résultat on ɗum ɗon mi landike après Bari yewtidi e makko ko gonga mais sincèrement parler enfin mi famano à 90% parce que déjà min si concert gasi fayda hay kam ɓuuɗi compte haray bon mimiɗo wakkiɓe goɗɗum mais Bella mais ɗon Bella min noon mi noddano Papso non mi faami joni andi on ɗum mi faala ande ɗo émission lagguineke koyen wuuru laaɓodiren par ce que ɗo ko entre Djidje e promoteur Djidje Bouba non atan mera fado mera Bella ta hawjude Papso na onon noddi o pour la première fois il a reconnu en kadi a woodi tawde ko gonga mais pour la deuxième fois ko onon noddimo Aliou Bari en personne noddimo andi en kadi ko ɗum wolɗa mais Aliou Bari holliti on an hoorema a landike Papso ko honno wonɗen goldirde makko a faami mais ensuite on an a andali mais ɓay tum feƴƴi est ce que onon président et vice président o wanno suivre Papso ko honno hakkude makko feƴƴiɗa fimu Kamusto Camara donc ko gonga Papso way par ce que Kamusto yawno ha woni fight tawi woni fight hiɗa andi siɗa faala okkorde goɗɗo walla hiɗon haldi kase a faalamo jontude si perdi waɗi fayda a eɓɓay dogude woɓɓe ɓen si a wattanali hakkil ka musto sincèrement parle yimɓe ari mbuuɗi heɓi tawi ko min waɗi dépense gonno dépense yimɓe arɓe ɓen par ce que hay musto o famuno men bien bel par ce que deuxième concert mom ɗum ɗon foppo yiwno il y avait pas du monde yimɓe alano ko premier concert o resisi deuxième o woni négatif a faami donc ɗon ko no gasa ko hanno men yida e Papso en nder ko men yewti kon ko gonga makko par ce que contrat des artistes wiyanoɓe fo joua e premier partie ɓen min jonnunoɓe convocation heure ko ɗum Papso linkaydi mi wino yo signa chaque en anda o heure ɗo ko ɗuma mais e hino ko wonno probléme o ka Papso e artiste ɓe invita ɓen ko gonga par ce que ko Idi Bari men ƴettuno ko seconde dammi ka présentation tawi Idi Bari no wonno présenté noon enen no wonɗe goɗɗe noon ça fait deux kanko jama o focalise ke e artiste jo itta ɗo laggi noon yo joue o yeggitide ɓe wonɓe ga kadi no haldida ko ɗon o haɓide Horeya ko ɗon haɓide Papso ko ɗon haɓide Hasanatu ko ɗon haɓide bus ɓe jinda min miɗo yahani musto tawa téléphone an on ɗanotako noddugolla wiyalam vraiment o waɗi ni e ni donc haray yayin no waɗi question goto mo posuɗa Papso sa yi Papso no heɓa probléme ji goo ka jougol no wodi ko Papso manquini e hoore makko woni honɗum Papso ko waɗa théâtre Papso ko intellectuel jo hay so janga ɗiya gandal mais je vois que vraiment ko intellectuel jo Papso yimay Papso
o ala manajejo papso o ala encadrement 100% ko daranomo wiya o do artijo amen o waɗay ko papso ala darato inna waɗay min miɗo yawi papso siko papso ari joni tawi inni waɗay mi tawi mi ɗalay fof miɗo wawi ɗaldemo par ce que miɗo yawimo mais est ce que siko manager papso ɓe wi hay si tawi on yoɓata artijo an on drem c'est à dire ka min hasanatu firiya o wawata yimude niri men kono naɓowo mo no wodi kayndi mi jonta naɓowo mo min na yoɓata mbuuɗu kono joya de son min arta kala naɓowo mo kala mo min yarta ko noon min geldirta donc si feƴƴi ɗon haray vraiment min miɗo encourage papso par ce que mo wakkile koto culture on ko gonga makko o impliquaki e mum à 100% o jaɓano haray ko joni o faala wonde à 100% okkorowo mo ko joni o gonga makko par ce que duuɓi ɗin ɗuuɗa hande kadi heɗini ko boni so ko yeddade ko heddi joni papso miɗon andi neɓata émission men on ko 10 minutes heddi papso hande hakkude papso e promoteur ɓe Dakar wonɓe ɗo ɓen ressortissant guinéen o ko honɗum e décision ƴettuɗa pour hakkude ma maɓɓe pour si tawi woni on golliday par ce que a noddanoma premier a noddama deuxiéme a noddama troisiéme mais ha joni min selono mi naniri noon a yaali hoorema ko honɗum e décision ƴettuɗa fen ɗo no golli toon noon bon haray d' abord ɗo mi jaabo question yafoɗa mi yollita ɗon doléance um seeɗa et peut être wonara waaju sah e on andi hande min miɗo faala yoɓe heɓu courage e cuucal kamɓe wonɓe promoteur ɓe ɗo ɓe fof ɗi biyedi avion ji ɗi ɓe woni yoɓude artiste ɓe bien sûr ko nantuɗo inde wo koko weli yeeyude kono miɗo tañƴini si ɓe ƴettino saa'i gooto ɓe inna yeru wonɓe ɗon ɗum kadi hara wona dolle burdu ko tawata franchement mo kala effectivement woodi ko fuɗɗi kono ndaara tawata vraiment hara kadi ko qualité wona quantité on inna enen ɗo joɗɗen yewten na biyede avion men jonnata on wona frais de logement hôtel men jonnata on min faala en ƴettude ñalande kaari sono publicité eko wawi noon fof min daroto on noon ko sarti on ko répétition si ari tappa senda mo kala heɓa kum mum kum ndaara on jamma ɗo ngadi ko honno wa'ata on to ɓe ndaara kono papso ɓortorta Boubacar hoore a goɗɗo kono ɓorta fi nden ñalande ɗon hara si arama ko part égal est ce que on meeɗi ɓe propose de ɗum effectivement à chaque fois walla ɓe noon e programme en si Allah jaɓi prochaine année ko ɗum kono julderaar nde o tawa ko wonɗo ko hombo yawi question guine kono noon ɓuuri hittude joni noon ɗo hande dambuɗe ɗeɓen konkude ɗen fof min papso presque miɗo awiɗo miɗo andi hande ko peut être ko financement on tigui manquiri bela o no woodi parti goto franchement hara sans démagogie je le respecte bela sa inni mo feewi ko télé me woni aɗa manen ko mehi mo suusi mais o feewa a faami donc c'est ko wolta ko effectivement donc non andi non na fiinugo en cas so o ko bari bela no suusi kono ɗa on no manque parce que pleñotoɓe no ɗuuɗi a faami mo ukkodiri o son yewte ɗon on tawaka donc min on miɗo encourage mo cuucal ngal par ce que piiji go ko cuucal tum feƴƴinta wattanɗamo honɗum wattanimo ɗon o wattora kadi hunnugo haalda kon ok a faami joni simi arti noon e fi min nomi gollidata hande kam miɗo décidi ko soit ɓay hande album an on j'ai préparé un album mo 8 titres on ɗon ni haɗi mi ittamo himo ka studio ko finition o seeɗa e maafe goton faala et de très bon clip mi ndaara noon saa'iji wonɗi arde ɗin ko hombo gasatalan wallude ko hombo hoolilan min wallidira ndaara ko on ɗum marchata haray kadi à travers o émission ɗo e kala o heeɗiɗo kala tawɗo no wawi apportude papso goɗɗum haray il est le bienvenu andi ko publicité wonɗa fewɗo jabolan question lallandima fewɗo ni a heeɓi laabi tati golduɗo laaɗi e promoteur ɓe est ce que a faami première fois ko ange tun e guiɗo jama alliance guiɗo jama o golduno deuxiéme fois golduɗa alliance sous région troisiéme fois golduɗa e femme d'origine guinée joni noon ɗum ɗo fop a yaali hoore ma mais ni si tawi woni no atan si ɓe noddima soit ko non mi faami ɗum jaabo walla ɓeeɗa ko honɗum woni programme ma joni ɗo on kala nodduɗo lan tawi no sohli papso wooday ko yewtuɗen jonnalan komi landima kon si a wawata ɗum ɗon accu papso ko woni ɗon ah bon ah oui ça veut dire mangore nden nde heɓa e valeur kala mangoy sina ɗum ara yimɓe man ayde yonde ñolɗon papso ko Dakar ni de oui ɗo ko Dakar ni de wimi promoteur ɓen kadi ko ɗo woni par ce que ɗo e andi oɗo silan haalandema ɗum
mi innale ala e wadde mais mi ala nande promoteur jo wonɗo Guinée wonɗo nodde artiste jo wonɗo Dakar ɗo pour yaw Guinée. Bon non télé maɗo nde hiɗon jogui preuve palpante donc go'o hande min personnellement simi immanike carrément hara fi ɗum ɗon no wawande mais innugol par exemple parce que woɓɓe inne no sa yahino Guinée harana évolue je suis pas d'accord golle moƴƴe ɗen ko ɗe waɗa o Marseille. Non attention Pape parɗum haldama de kadi andi honɗumi falama haalande no woodi wonɓe e liggaɗo ɗo normal hara ɓe wawi ça veut dire andi haala kan sika yaltude koyo andu ko wonɗen wolde ko hettoɓe heɓa koɓe heeɗo goɗɗo wiyata wonɓe liggaɗo ɓen ɓe wawata gollude mais pour ya heɓu golle Guinée on tigi tigi koɓe faala ko ko il faut memoya Guinée par ce que ko ɗon woni ɓundu ndu est ce que a faami sa calculi en tigi Papso ka premier commencement men a wino ɗan ko ɗo fuɗɗiɗa mais yaaɗa Guinée yaaɗa décision pour heɓoygol ɗum donc ça veut dire que ɗa faala wadde ɗa wawi wadde ɗo kadi mais sa faala heɓde ko faala kon mais il faut memoya Guinée non joni ɗon on côté musicalement je veux dire hande musicalement parce que inchallahu parce que yalla junnu balɗe taw no muuya e bagage ko wona gollede kon ñande nanɗon ɗum ɗo o on anda effet o miijoto konto ɗum ɗon golla ok c'est bon ɗum ɗon jebule formé Djidje Bella Papso gollidama 3 fois laabi tati o yaali hoole makko côté golle ko golli kon ça veut dire kanko o waɗi ko haaldida kon mais noddumo ɓe waɗali ko weltinimo kon o seytinanaɓe noon par ce que si ɓe fottiɓe hirdere onon promoteur ɓen wonɓe ɗo ɓen joni ko honɗum desdu ɗon fi Papso. Avant tout d'abord Papso o wilan suusi no gasa mi feewa ayla min bela jooli miɗo wawma wiide fewɗo ko a hewtomi andi ko fiyon ɗum min miɗo wawi cammalal bari baltingen si en haldi hunde nden sa hunninde koddori Allah jaɓi si a bonnude koddori Allah ala donc an bonni enen halduɓe mi bonnay ko halɗen ko par ce que min a 100 ans 4 dimanche hay artiste ɓe Guinée ɓen ɓe andi si ɓe hewtiɗo tawi naka ɓe respecta kayndi men windi ɓe onon fof ɗo andi kon to men yalta ɗon on sey nulata ɓortade mbiyamo kala wowla ko faala par ce que lan andi ɓe respectal ko men aldi kon a faami donc peewal ngal e cuucal ngal ça fait deux hande min komi toroto kala mo wona ɗawro ma no gollude yo andu ko ɗum ɗoni gollude e hoto ɗoni gallude ka question ka Papso ko arɗa Papso wolanima ko honɗum o wondi e promoteur ɓen ɗon mi dakoranimo woni min woni goɗɗo Papso si tawi goɗɗo invité mo woni ko kase woni wona kase yo lanɗo procédure makko ha timma on ɗon dakoranamo ɓe yiida ɓe waɗa par contrat ɓe signe. Ok Bella c'est important la wala waddema dernière question ok presque ala émission men on ko gasa ɗum par ce que mi sikki ɗum ko 2 minutes heddorɗen yimoɓe wonɓe Dakar ɗo ɓen hottum hatta waɗa on ɓe kase très bien bien sûr donc ko ɗum nane mi ari mi innuma e yimɓe tatono Sénégal wonɓe ɗo ɓen ɓe yimata on se dit la vérité ko welataɓe ko si dennabo waɗama walla goɗɗo waɗama ɓe ƴettoya bit goɗɗo ɓe yaaka dennabo ɓe tega on bit ɓe yima e hoore makko ɓe heɓa 10 000 15 000 ɓe hoota ɓe yimata yimugol ngol ko concentré ko ka yimugol hara a créana e hoorema a télécharge bit yima e mum a yaha ka studio programme mana hoore ma waɗa ko watte ɗen ko fou wonɓe Sénégal ɗo ɓen à 95% ko pagaye ɓe woni na yimugol. Ça veut dire comédie de la musique. Comédie de la musique hay comédie de la musique on ɓe timma même la comédie de la musique ɓe timma parce que ko goɗɗo waɗi merci beaucoup mboma ñande mi posimo ɗo question min ni pourquoi yimayi bitti goɗɗo ni bitti goɗɗo jeeya wayde kono sa yima sa yata yeeto wota yimu sa yata yeeto ndaaro musto ko yimmi miɗo yiɗuma miɗo faalama na sa yata yeeto tegi bafata ko yimmi mo etc donc wonɓe Sénégal ɗo ɓen yoɓe waɗu comme wonno wonɓe lagine ɓe min mi innali wonɗo lagine ɗo wawma ɓurde mais kono tan musique on sa heɓali mo a yimata Papso nane woliɗo haala ko kan arta o ari o wi'i o yimay kono an hay Guinée ko wonno ton o wonti ka faatu l'instant kono so heɓino 3500 o tawi marsali o yiɗɗo noon ka golle makko waccita musique o par il n'est pas de temps te musique so heɓal temps artaka hoore ok Bella joli ɗo laaɓi po joni dernier coup ko wonɗe en haalinde kamɓe yimoɓe wonɓe ɗo ɓen koɓe waɗu ko musique on landi kon pour ɓe wawane waɗanede cachet donc ay une petite seconde min ɓooyi yewdude ɓe artiste ɓe wonɓe ɗo kadi
min waddu concert kono hiɓe mari probléme no min mariri probléme no min hoolaki ɓe hoolaki mi andi ko fi hon ɗum hande si a haldi artijo ar waɗe renyo watte musique waɗe hunde wotere a ayni ponno Pape Sow wite no ko bela wonɗa halde min mi ala yahude min mi kay min ko Pape Sow halɗa mi tawatake est ce que min hoolodiri ɗo ina ɗo Pape Sow ma je disque min hooreya wari ɗo mi ƴetti hoore am naɓimo tourné min miɗo andi no mi artide hooreya hooreya mi fuɗɗi tourné Conakry Laguine mi andi no mi ardi en même temps Dakar ɗo min miɗo mari capacité am no cuucallan angal moyen miɗo mari ensemble goɗo 3 artistes walla 4 artistes ɓe ara ɓe joua komin heeɓi o min senda kono noon mi ƴettanta ɓe engagement piiji ɗiɗi wiigol mi financé ko financé kon fof ɓe jooɗo tum ɓe répéta ɓe ara ɓe yima par ce que si heɓaki ɓella ko tappa senda men an haray ko perda men ɓe adda 50 mi adda 50 min organise si perdi fof perdi voilà mi sikki émission men lanni ni dernier moment et par rapport ko bela wolɗo ko par ce que andi ɓe salaki golludude e artiste ɓe wonɓe ɗo ɓe ça veut dire ko ɓe sali kamɓe kadi ko ƴettugol mbuuɗi maɓɓe ɗin finance artiste o ginna koye répétugol tu woni en cas de fight ko kamɓe perdi artiste o hay fof so perda kono jaabiɗa ɗon bon andi noon ko ɗum ɗo ɓeni celui qui risque de rien ne gagne rien donc ɗon ko ɗon haray arta la même chose si tawi joni an koya eto heɓa gimol ngol yaha yoɓoya e studio ara kadi coutisa kadi ɗa fiiɗa si tawi a yaaja moyen moƴƴa kara han wonirta asa fam ɗum ɗon ko un probléme par ce que miijiɗo des fois passé taxi on si innama yo waɗu goɗɗi goo a tawa ɗon deuxiémement point gotuno toon wono kamɓe dijeɓe ɓen nawnare men koye Allah wallude sella par ce que union on no manque cenɗe ɗin fof mais oɗo onno Pape Sow bela woliɗo haala me anda sa nanni kaka moƴƴa hiɗa andi si tawi woni ono yimmoɓe ɓen tan awa mo wonɗo en wadde pour yawgol studio on ko wonɗon e yaltinde toon kon c'est écoutable hara nanɗo wo consomme haymo normal est ce que ɗum wattano saabu ha kamɓe ɓe heɓa courage pour yoɓe organise attends han para joni noon si tawi woni onon inni on wata cotisude pour wersugol ko organisere koko wiɗon hiɗon yaade studio si yalti defama ha gayni yalti mo be si ñaami ko nde wotere o falte tutude haray ko onno goɗɗo ƴetta engagement ƴettugo mbuɗi mum ok joni heureusement andi beela wiɗo 95% min mi faala yeru soñji an wonɗi ɗo ɗin wonɗi circulde ɗin écoutez ça attentivement par ce que des fois sa hawtidiri fof a waɗi ko cuula kon andi sa tippi ka cuula woni a tefata ko hongingatuma a yaɓidira to woni ha pottoɗa donc moi quand on dit les artistes wonɓe ɗo ɓen ala e gollude ça me fait très mal parce que min personnellement ɓeynayi sauf woɓɓe par exemple mi ala yimude fi goɗɗon yimude mi wolni ɗum soñjani ko mo wolde kon tañƴini ko waɗi importance coñani fof donc téléma ɗon on fiika cotisation Allah okkor men komin cotisa kono noon miɗo tori Allah yo Allah okkorɓe tawata ɓe hulata perdi ɗin a faami mi tori ɗum ɗon joni min komi joni taw conseil comme no toroɗa noon yo Allah okkorɓe ɗum ɗon wakkile walla ɓe wakkilo mbuuɗi maɓɓe ɗi ɓe naɓata ka studio ɗin ɓe jooɗo ɓe winda texte maɓɓe tawa so o yalti ka côté gimol hara ko heɗotoɗo e mélodie mo ɓe waɗi on kadi hara tawa kay ko heɗoto par ce que ko ɗum to kadi wata renforce de yimɓe ɓen ha ɓe wawa golde golle ɗe donc dernier mot Pape Sow ok dernier mot on haray toujours ɗon on fi wongo hakkude wonɓe gol ɗo ɓen taho par ce que mi sikka wona ɓe wonɓe ittede guine adda ɗo ko innugol koɓe coutisuɓe ara ɓenno ko odeteɓe chargé fof donc andi o risque ko risque boni ƴettude donc si ɓe inni men ƴettama ɗo risque on haray ha joni no manqui a wata ƴettude risque mo ala ɗo on ara ɗo kenen tile perda few attention Pape Sow ɗon kadi wolen gonga par exemple ƴettugo risque wonno Habibou Fata ko ƴettugo risque wonno Ceerno Mamadou ƴettana risque Lama Sidibé ƴettana risque wonno Mousto Camara c'est facile par ce que ɗon yakarde no ɓuuri e goɗɗo mo Ceerno Mamadou yimi morceau mum ha gayni yaltini studio on yeyi ƴetti on bit yeyi yimiti kadi même ko Ceerno Mamadou yimi kon ɓenɗo ɗo sila ƴettande ɓe ko comme ɓurta wadde hoolare ne heɓa no koɗa kono des fois koko pita on ka hutiɗa ɗon ko ɗon ɓoggol ma ngol haɓete donc joni e raɓɓinere ɗon joni haray vraiment je remercie Jama TV merci beaucoup ɓe haray miɗo weltanima an kadi invitation on weltano DJ Bella ɗo vraiment par ce que yewtere nden ko ɗum ɗo woni festo quoi donc ko wolugol hara wona takkagol ɗumon ko ƴiyangal no helde heeɗi tigui donc weltano direction on e technicien wonɓe ɗo ɓen foof haray vraiment koyo Allah nawru télévision on yeeso vraiment ha wona télévision ji donc enen kadi culture on
parce que ko enen suuɓi o métier ɗo Ouais. micro haray wona ko weli fi allah walla en kañum kadi ha vraiment hara en wona sago ayɓe kala e golle ko jokki kon D'accord, Pape Sow. donc haray franchement merci beaucoup Pape haray Sow. à la prochaine Djidje Bella way honɗum woni dernier voilà mo ka wayndirgo no yo sit koye wayde dernier mo wattake Awa ka wayndira ala. maayo na boni si mari taw fewn ɗo duuɓi timmali voilà aray merci beaucoup pour l'invitation merci aussi Pape Sow aray mi andini Pape Sow télévision on ko télévision Jama TV haray ko Jama on jeeyi o télévision wuri giɗo Jama o waɗira o fi goto ko fi tout le monde kala mo haaju mo yani ka télévision ɗo no wawi arde soit ke ko émission waɗata soit ke ko sponsor waɗata soit kala ka besoin haray vraiment meɗen bafangal on banaki hay goto donc haray vraiment mi weltanike man kadi par ce que iwgo ka wonɗa to ara haɗo invitation o par ce que min ɗiƴe bo bettan hanki o invitan hande mi ari ɗo nane o wilan invite Pape Sow min mo d'accord c'est pas grave donc haray vraiment mi weltanikema encore une fois yewtere ko nano e faamo mo kala no nanirta noon mo nanɗo noon auto ma o yo ara ɗen tori yallu e yaafuye nanɗo noon kono légal kon kadi haray ko ɗum falno ɗen par ce que adnan ko noon mais je vous donne garantie inchallah en yewtay fii ka wiɗon ɗo kon si Allah jaɓi si mangoy nden hittali ka mangoyi no gasa enen tettoɓe ɗe wawi hittinde ka mangoyi merci à vous tous merci beaucoup ok ko ɗon tigui woni musidɓe wonɓe darde Jama TV men salmino men lande kesi ɗo e jang émission men la guineke ari ɗo ha ɗo hande wonnoɗen invité ko Pape Sow wonɗo comité ngabiyemten o waɗi kadi musical kadi watti ɗon kadi e Djidje Bella jooli mi jonta on rendez-vous e samedi inchallah 13h 14h merci beaucoup